Znači sad je vjenčanje, da malo pristojimo svečanu činu vjenčanja, pa ćemo mi nastaviti. Pino! Pino! Ej, idi pogledaj po majku. Ništa, nije. Eto, gdje je kuma? Gdje živite sada? Gdje živite? Ja ovdje. Ti si prvi. Čitko podjedak. Samo potpiši. Čitko znači Alić Edin. Mlada, pišite se Alić. Stanule. I daj odmah kada u prvi podjedak. Podjedak. Podjedak, gore. Ovdje, svjedoči gdje piše. Gore, eto. Osjeći. Molim cijenjeni auditorij, odnosno cijene goste da malo ustanu. Možemo početi? Jeste spremni? Da vas upoznam da se nalazimo pri zaključenju braka između Alić Edina, rođen 25. januara 1986. godine u Loznici, od oca Alić Medina i majke Alić, rođena Selimović Zumrete s jedne strane i s druge strane, kao nevjesta Salihović Fata, rođena 30. juna 1991. godine u Zvoniku, od oca Salihović Rame i majke Salihović Vrna Kalić u Aviju. Po običaju vas moram pitat, mladence, ovdje ste dobro došli, ali tako ako ne bude ovdje šta ste živu? Dobro. Jeste sporazumjeli o stanju svog zdravlja, da ne bolujete kakvi teški zarazni polni bolesti što je smeta za zaključivanje braka? Jeste zdravi? Spremni za brak? Dajmo mikrofon direktno. Niste u srodstvu familija i to je smeta za zaključivanje braka. Dobro. Znači, pošto su sve opljene teze za zaključivanje braka, sad ću vam pročitati odredbe iz Porodičnog zakona, ako vam bude šta ne jedna što pravac sud. Sud. Sad ćete kod mene. Postupak za zaključenje braka. Osobna prava i dužnosti bračnih partnera. Član 30. Bračni partneri su ravnopravni u braku. Bračni partneri su dužni jedan drugom biti vjerni, uzajamno se poštovati i pomagati. Bračni partneri sporazumno određuju mjesto stanovanja. Član 45. Bračni partneri sporazumno i ravnopravno odlučuju o rađanju i poznaje zajedničke djece, o uređenju međusobnih odnosa i obavljanju poslova u bračnoj, odnosno porodičnoj zajednici. Član 31. Bračni partneri se mogu sporazumjeti da će nakon sklapanja braka pod 1. Svaki bračni partner zadržati svoj prezme. Pod 2. Kao zajedničku prezme uzeti prezme jednog od njih. Pod 3. Kao zajedničku uzeti prezme oba bračna partnera, o čijem će se redoslijedu sporazumjeti. Pod 4. Svaki od njih samo jedan bračni partner, prezme dodati prezme drugog bračnog partnera. I pod 5. Svaki od njih samo jedan bračni partner, prezme bračnog partnera dodati svoj prezme.
Imovinski odnosi bračnih partnera. Bračna stečevina i posebna imovina, član 250. Bračni partneri mogu imati bračnu stečevinu i posebnu imovinu, član 251 stav 1. Bračnu stečevinu čini imovina koji su bračni partneri stekli radno za vrijeme trajanja bračne zajednice kao i prihodište imovine. Pod 2. Pokloni, treći osoba, učeni za vrijeme trajanja bračne zajednice, u novcu, stvarima, pružanju pomoći, radom i slično, ulaze u zajedničku bračnu imovinu, bez obzira na to koji je bračni partner primio, ukoliko drugačije ne proizilazi iz namjere poklona ili se za okolnosti u momentu davanja poklona može tužiti da je poklonodavac želio učiniti samo poklon jednom od bračnih partnera. Po 3. Dobitak od igara na sreću je bračna stečevina, znači kladionica. Član 252 stav 1. Bračni partneri su jednakim dijelovima suvlasnici u bračnoj stečevini ako nisu drugačije ugovorili. Po 2. Budući bračni partner, odnosno bračni partneri mogu bračnim ugovorom drugačije urediti svoje odnose vezane za bračnu stečevinu. Član 251 stav 1. Imovina koju bračni partner ima u času sklapanja braka njegova je posebna imovina. Po 2. Posebna je imovina koju za vrijeme trajanja bračne zajednice jedan bračni partner stekne po pravnom osnovu drugačije u navedenom članu. U smislu člana 31 Porodičnog zakona dužite se izjasniti o svom budućem predmetu koji će služiti i molim da se izjasnite. Bravo! Alić, Emir, kojim se predmetom služiti? Kojim predmetom se služiti? Glasnije, Edo! Saliović, Svata, kojim predmetom? Alić. Alić, Emir, da li dobro nastupati u glas sa Saliović, Svatom? Ja. Saliović, Svato. Da. U smislu člana 28 stav 2 Porodičnog zakona proglašavam da je brak zaključen između Saliović, Edina i, odnosno Alić, Edina. Greška, Matušaru, greška. On je mene gurnuo i rekao da reknem Saliović. Dobro, između Alić, Edina i Saliović, Svate, Salena Alić, uspješnosti svjedoka kumova, Mičivode, Sanjala iz Gornjih Žvinica, Žveljević, Amri i Šetića i mene kao puno lica opne Žvinice i Matičara Ablaha Kazića. Ja vam čestam. Sjetite se. Čitko opet. Nemoj Saliović. Moj Saliović nam sam pijao. Ne ide. Ide. Evo, izvoli. Evo, ima. Mora na opera. Ide sad. Vezme gori mi dobro, evo. Ima Starena Malović, Edin. I ovdje se stavi. Tako. Mlada sad pišete Alić. Ovi da ona vježbala. Vježbala, jasno. Ona je vježbala.